Mana ya di mana pakai JJS-an di burit. Mana kaburitan dia. Nah. Busina kitunya. Nah, busina tapi dia bagus kene. Barang baru dikurangin. Kurangin mana woi? Ih. Mobil lagi. Di motor lagi modar ya mah. Terhirup. Cara kanan nih mah ayo lah. Oprek bae. Oh iya motor mana pakai JJS-an burit di Modar modar. desan kemana meureun? Cek aing mah isi modaran bae mending di kilo ka Mas Johar itu. Weh, buk nama boleh ya. Atuh aing Lewatan blok buah menang alamotan kulit sahabat. nah, gitu aing buah ganda rasa. Oh, udah siapa lah. Geus gerajing hadian mending jajasan yuk. Ayolah, yang JJS-an di sini. Mas Udah Dira. kayak motor modar kubuy lah. Bae di. Jam kudu ku aing bae. Awas ge. Di sana naon sia mah? Mainan androk di kangkong di sana. Ya, kuai mau tiup doang. Hirup. Ya. Aing hirup-hirup. Tuh, sintrek kieu dong jae. Kuleun aing mah. Mau coba jajal atuh. Air pan. Oh, boleh, serang boleh. Makana jago buru lah kai. Oh. Alas jadi Ayo, kan yang jadi tuh lah. aing nyokot sweater heulaan. Oh, oh, tangguhan yang manggil-manggil ya. Habisin kita tinggalin doang. Ayo, wih. Pakai sweater amat, Ji. Lakun teh jaga Terus awewe. ternyata aing make sweater. Kurang penongkrong nengan wae cewean. Oh, gitu. Aja ya ka mana tuh? Enggak, sayu bae ka mana bae yang penting mah orang nongkrong. Aja nyusul budak lah moal. Tah, budak. Dia manggil budak. Geus aceng sih. Budak kemarin amare tuan ngapanggil itu geus. Ayo. Kemana be orang berangkat? Berangkat. Ih, sampai kasih di dia. Nah, mana sih ya sebenarnya sih? Lah, pokoknya mah asal nyampe be. Ih, Iya sih ke mana? Iya, terus skill. Padi mah ada be, padi mah kita teluk be. Terus di mana? Iya, ngomong-ngomong kuliner iya, banget kalau kuliner kepanasan. Retak mah kita be itu. Banget. Aja orang Kas nongkrong kene dia. sampai. Kamu satu lah. Ada pemandangan. Yang mana nih di dia? Sebenarnya cewek lewat. Hitung-hitung ngajaring nih sih sama senyawan. Ulah di mau bae apa? Tuh, kerja. Aja lah kerja dia mah. Pemandangan depan. Kembang ayah. Di mana? Kembang teh kotak. Teh kotok gitu, lagana makanan kotok meureun. Kembang teh kotak. Jadi kumaha tuh ya, ka mana dia? Ulah jadi jeung teu betah aing mah di dia mah. Oh, dah. Video. Gitu ang lu. Teman bijing gawean. Maksudnya yang mau nongkrong lah di dengaran jajasan dia sebenarnya anu nawar. Naon sih jualan sempak itu di opal anu nawar. Maksudnya yang ngajari tuh cewek lah. Kira Ayolah. aku nanya-nanya. Saya tuh orang dengan tempatmu bener coba ulah di dia. Terus nanggilan kembang wedding. Ke mana? Ke suarinya. Dan manggil. Lebih baik.
na, pararanas din yun. Ayaw lang, kapuri kayo, kapuri. Bawa, kopi na bawa. Sige. Oh, iya kayo, kapit. Bawa, kapit. Nah, iya ding, kopi mah ada. Oh lah, kan. Mana? Ayo, ayo. Oke. Yuk, yuk. Kenaan siya mundur di ba eh? Biasa aja. Udah sah. Ya cek sih. Gawean baik itu. Yes, pokoknya mah. Gilekeun cara aing. Lain. Udah. Woi,